Түмікке спорт сынына үйәблі орағын әлегер спорт мастары сақасырен народтарын үйі сауынюларын мұңытур кайылаға республика қазда төгілләқ чемпиона Александр Кузнецов сырдық керегер мастардығы республикатағы ғаз турнир түміктеніне бұдуынан кәлер материалға. Күрәқтәһи өрүлә гарылытын тәрәһәнигер орохутагы спортивно-культурный комплекска Александр Кузнецов атын үйелерге ңәрдиләр. Этен дә күн күбәйетигер Мария Пудовна Кузнецовага орохун хелеген бочотта голоктагы аты туттардылар. Быйылгы жылдагы республиканский турнир битмегенә А категория болан турар. Нормативныйда. Онын булана келер аныгыскы 2-16 жылдагы республиканский турнир именно Манчарин нигерден болукта. Онын ол кемге беги багар табылдар буланы коракка хемме боларын куттурар саты болу. Саха муктарыттабит мастарды курдук тыңаһыннаах күрүлээх спорт көрүңүн өрө туппут күстәэх мажыналары көрөрү ороһуттан итенне ыылды сытарын электерттен үгүс көрөөчү келле. Мажыналар арастан эрие тутан иңеңнен албастарда хабыр кирсилери көрдөрөн көрөөчүнү астындырдылар. Бая хурмун булатыр мастардыгы аны чемпионатын гыркыттыктарды кепитре махажбе. Onun күрөктөһү Эки күн статыгытылды бу турнирга Эржон сетте яһанга керең ардар алта ветерандар тёрдон төнүһа килага тёты яһанга кирсен кыйлаахтар билденнер. Эржон сааларга сертификатынан керең ардар ветерандар сыналах биристеринен наградаландылар. Маныстерге спортивный күрөктөһүлерге саңа сүрән болбут мугутур кыйлага быһарар түймөгоннугар Александр Кузнецов чугас аймак биле жана доготтору турар бу сыналах биристерин үллестерге барытен кыхтаах болдундар ден бу күрөктөһүгө үгө сиренен олоктомут серебейинен оñоттулар. Манда бәйтін яғаныгар чемпион үрдік атыныл бұд Нюрба Чарханыттан Инна Пермякова, екі сәребей сыналақ біристерін үрін көміз бастыңалақ Хелин Кабихери онна Александр Кузнецов еті тұрор бұд ұбағатын сүйді. Орох хире уот эмек олок хоргулак болла. Наха олок сөктүмдагы бәйем кайдары. Быйыл бәһес төгөрөн ытылды бұд турнирга Александр Кузнецов кылгас олды боллар чағылхай сетихилерінен арыламмыт олоғын туғынан сырдатар кенегені тахартаран күрәк кыттылақтыргар өйдүбіннік бәлегінен туттардылар. Татьяна Потапова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениете, Үйәбілу.